Ya. Au te le iasa ina le tai mautu fia le vai na mo iai le tu ya tua na munu manu au sala. Mua na u fa poi lilia. Fa poi la au tu vanu a wa pa ia le mea nei. U pa ia lunga u pa ia la lo. U pa ia le tato waso. Wa sa le vau. Sa le sami o wa li tia fanua. U pa ia le malai nei mtangi ala lua. O le malai e tapu vai tasi ai Samoa malana whainga malo. Iana whaatisinga whale atunuu, whaatisinga whale malo. O pa ia foi le maota, a wal pa ia maulunga ua sao nei. E mol mawina fofuanga alu mamao. So tatou malo, mo se manuio Samoa maon tangata. Pa ia lo leo whatau waa, whai mafonga tau moli la fionga le ministau tupe whatalo whatuai. Whawhelo ai atuai, sua lau sunga le taitai o le sauninga, lau sunga le whawhengainga taulangi, Reverend Melepone Isara, o le tautupe au le kalesia whalapotonga ke wisiano i Samoa. Pa ia lava lea whasino lau whaingaluenga tofi o le atua. Pa ia foi lea whasino le ainga sa le vi, ma le au whaitatalo, whatu whaitaulanga e fia, le ngata i tunu Samoa, ai ale lalo langi atoa. Fio lau fionga le taitai o le malo, o lau fionga le tamaitai pāle mio Samoa, lau fionga fia me Naomi Mtaafa, o le sao whaapito, o le pale mio Samoa. Fio lau fionga le sui pāle mia, fionga i ministal kapeneta whapea ministal lango. Fio lau fionga le whongfutalai whapea sui whongfutalai, sui mamalu uma le maoto fono le palemene o Samoa. Fio lau fionga le whamsinosili whapea le ofiso whamsinonga, fio sui o le malo, po tātou paanga mai whafo o mawhai ona tātou awai le nei aso. E le vaea foi whala oto, il pa ia maulunga i sunga i ali i pule nuku, whapea sui tamaitai o mawhai ona tātou awai le nei aso. Patalo fatu le pa ia maulunga i whaurulunga o mtanga luenga. Whalapo tonga umal malo wa tātou whatasi ai le nei tai au na liunga lua. Patalo fatu fo i sui malu o le au whai pisi nisi. Wapea sui o whalapo tonga tu maoti. E pa ia maulunga i le whafonga i le pa ia o tama ma ainga. Ainga ma o lātou tama. E usonga tu mua mpule i tu au ma lātaua. Ainga le taima le wa au fono ti. O Samoa ua poto. Tulou na lava. Susu mai, tala mai au afio maia. It is my great pleasure to welcome you all today to the official launching of our national plan. Greetings, Reverend Melepone Isara. Greetings and good morning also to the Honorable Prime Minister of Samoa, Honorable Fiame Naomi Mtaafa. Talofa lava to the Honorable Deputy Prime Minister, Speaker and the Deputy Speaker of Parliament, and Honorable Cabinet Ministers and Associate Ministers, and all members of Parliament. Warm greetings also to Your Excellencies, members of the Diplomatic Corps. We're honored to have you here with us today. I also acknowledge the presence of the esteemed representatives of our communities, Susungai Pulenuu and women representatives. Greetings to you all. Special good morning to the government dignitaries, heads of various ministries and corporations, members of the private sector, and representatives of the non-governmental organizations here with us. And finally, I extend sincere greetings to all the people of Samoa who are able to join or tune in to this momentous occasion. Talofa lava. E tu sai, o tū maanga masani o whamoe o le tātou watunuu. Iau a ina ia mua mea i matau tu sā. E ve inga o le whamanu, ma le whanetanga i le atua. O wā se whanono manu, ina ia manuia le nei whamoe. Lea e walau atu ai ma le whaaloalo i lau sunga le taitai o le sauninga, lau sunga
Reverend Melpone Isara, mo le matalia o le tātou whamoemoe le nek tai au. Tātou tāpua ai le atua. A wā au iloa oe o le atua alofa fua, ma le alofa muti vale. Tele ngese lau toa sā, ua tele fo ilo alofa. Tātou ifo matatalo i le atua. A fio mai a nganga pa iai, e te tautoa lua ina le mātou mafutanga nei. A wā mātou te talitonu ma i oe, le i lava se tasi o i mātou e sao ato o toa i lumo o lausi le whanga pa ia. Au mātou te talo e te a fio mai. E a mātou whaia ele nei sao ninga le moni ma le ato o toa e te tawai. I ua toa i mea umma i le whaasilisili no lo vi inga e whaavavau. Talo e ala ia Jesu lo mātou li whaola. Amen. O le upu mai le whiong pa ia le atua. O mai le tusi e iona, tau poe whā o te whaitawina, ia na o se whai upu. Whaafonga mai ia whiong pa ia o tātou atua. O matua leanga lava le nei mea ia iona, wa ita lava o ia. Whamanuia le atua le, tātou whaitaung whalongolongo ia na whiong pa ia. Tu mau ia te ia le vi inga nei o le whaavavau lava. Amen. Se manatu whale nganga e tō matau ina aile tātou mawhitanga ma le whātasinga le nei aso i le swafa mamalo le atua le tamā, le alo, ma le nganga pa ia. Amen. Whasolongo manatu i le tusi e lau whaitau tusi pa ia le lalolangi, le IPRA. O roi aile manatu au tū o le aso e whaapea. O le ita o iona i le alofa whaapale pale o le atua. O le ita o iona, i le alofa whaapale pale o le atua. Jonah's anchor at God's mercy. I whaamawhaina le ita o iona. Ai se a ua ita ai iona. Tala malama. Whaatono le atua iona e aloe, ta lailon whinangaloi ni neva. Ai musu, sola i ta sesa. Whaangi le atua matangi, lafo ai i lalo le sami folo leia. Sala mo leo iona, toi maua le avanoa whaalua. Toi alu toi whaatau nuu whina ngalo le atua. Ia la waru alanga, o le o mai le malaia, toi whaasuru aso. Na o mai leo le malaia mai le atua. Peitai, ele yo. O sala mo tangata. O na sala mo ai leo le atua. Wa le tau nuu. Le malaia na fola ina. Le mafua anga le nao le ita o iona. Wa ita ina ua le tau nuu le mea na ia alanga ina. Wa le tau nuu le malaia o ni neva. Wa le tau lona manao ina ia whano tangata o nu ese. Wa ita ina ua o atu inu ese le manuia o le atua. Sa ta tau na ngata ia Israelu lona nu. Wa ia o le awhia le nei tai au. Ia tonu o se fe au vui lea mo tātou. Awa rita. Na o whaia fwile lotu i le public consultation, whaatartan noanga whalau i tele o le mata aupule nei. O le tua lalo fwile nana avatu le pa ia o le atunu na o fia mai. Whaaso tātou manatu. Ai tuu i le atua. Na te whaia le whaiunga. Ia fwile lau tātou o mai. Leo tau sila. Iau tau whina ngalo na whaasoa mai. Ia iailan mea la tupu. A o tau whaitau atu nei ele o iai mea na o tau whautua ina ele ofisa. Ia o le o tau whaita. A o tau sila atu o iai mea o sui ele ofisa. Ia tasili na ita. A le o whamanatu mai. Le tala le leimo i tātou le nei tai au. Awa leita.
Le anga e a whai o le ana o tau te talo i le tua e whai mai langona. Sa te talo fo i le ofisa la tau. Ia sa te talo te mai tai minista. Sa te talo ka peneta. Le ua mai le whaasinoala. O le ala tātou te sa vali ei. Mō se lumanai o le tātou atunu. O ani o tātou langona, tātou tuu i le atua. Whaasino mai le atua, le me au na tātou whaia. Jonah's anchor at God's mercy. Jonah was angry with God because God did not deliver what Jonah wanted. But that's the message. What we want is not according to what God's will. But let God's will be done, not ours. So no matter what we want, let us put to God and let God speak and let God do what he wants for us, for our benefit. O le me maalia lea. Ina wa fio mai Yesu le lalolangi. Fina ngalo le atua e fio mai e maliu. Ai tangata na feitai. Le fia le uso. E le imala malama le uso o le mafuanga. E le fia le ti Apollo. Le anga le mana o ti Apollo e ola on tangata. The devil did not want people to be saved. Aina tau nuu lava, aisea. Anga le alofa wha pale leo le atua. I le tangata na ia whai. Ia, fo I pele vi inga I le atua ne o le whaavavau lava. Amen. Tātou pese le pese. Ma le whakasa se lau walu sfulu. Peo mua ma le tali. Elelei mea mātou whanaunga nā le li ie. Pule mai la ua fio i o mātou tangata. O nā ona mātou whata oto o mātou fuafuanga, ma mātou whata tau. O mātou la wha ai atu ne ia whaialo whinangalo ai le o mātou loto. E whamanuia i le nei au fia. Wha moe moe o le nei aso, mātou la wha ai atu I lo alofa. E loto lotoi e mafuta ina I mātou. Ia ua I mea uma le manuia. Anga le lei lo atunu. A tasi mai a Samoa, malava singa ese o le awhea ngai ei mauna tangata le nei aso. Anga le lei le lalolangi. Tele o whaafita auli o whea ngai ei le nei vai tau. Le ngata I whaamai. Ai whaapea fo I taua ma whewai vai inga. Mātou te talo le ali ie. Ia iai lo alofa whaapale pale I au tangata. Ave ese le ita mai I mātou, o le a upenga lea le fili wa tele na mātou to I lalo ai. Wa whaina ai o mātou ainga, a whaina ai so sayete, a whaina ai nuu ma le atu nuu. O mātou te talo le li ie, e alofa mai e le mātou mawhtanga le nei aso. Ia I umea uma mātou te whaia le manuia, fo ia toi pea le vi inga e te tau I la ua fio. Mātou te talo mawala au e ala lava le soafa mamalo Yesu ke risolo mātou ali I whaola. Amen. Lea ua tuta inu mau le vi inga.
whamanu ma le whanetanga i le atua. O whafonga foi. Le pa ia ua sao nei le whiau o le tala le lei. Au le talo, le tau ina ia pa ifo, pa iane i loto ma whamoe moe le whiau moli o le nei tai au. Nau sunga le whawhiangainga, ma o lunga foi le taofi ua na o le atua o lo iai le sosia o le whamunianga. Tu sai o le soifua tautua mo lana ngaluenga. O le talo Samoa ua poto, e sanga utu pupuina pea le anganga o le atua na utu wha le anganga. Ma o foi le malosi le tino ma le mafaufau, wale whianga iai ma le walauina e kalesia, ai meise le tala ina o le tala lei, whaftai. Whai mai o le aso ma le filinga, o le aso foi ma le matai ngā tila, ua whapena se langona, o le wha moe sa whauau, whaupō. Sa tau mate i le ete pe tua mani a, le whato whala inga i tūtino uma le tātou atunu. Sa sua le aula pauta. Sua le aula patai le whato whala inga le kapeneta mamalu. Sa whapea fōi i ona sa whaoti le uto le whaimea. Moni au wala, mani ati nae, mani ala manuia walu manai manuia o Samoa. A lele ua mae anga luenga, ua sa whamoe moe le fufuanga uma i le atua. O le taimili nei, o le launga na ami, ma o le launga au tū foi leo le tātou aso ma le wha moe moe. Na ufionga le tamaitai pale mio le malo tuto tasio Samoa, na ufionga fia me na omi mta afa o le uduai pale mia tamaitai o Samoa. Wa ia e whaasino ia fio mai o salvalasi ma o lātou tama. A fio la ufionga fia me o le sao whapito ma le whaleang fulu o walo. A la falafa tuna o oi o le tui atua. La la ta ia li mau fale upolu ma le malo fale atua. Na o fionga tamaitai pale mia, i leava ma le whaalo alo tele o te wala au whaalo alo atuai mo lau saunoanga au tū. It is with my great honor and respect to now humbly call upon the Honorable Prime Minister of the Independent State of Samoa, Honorable Fiame Naomi Mtaafa, to deliver the keynote address of today's momentous occasion. Lau sunga le taitai o Saminga, lau sunga min pone i Sara, pai whiau Samoa, ia a o le te utupe au au fo i o le e whakasa. A whio tō whionga i minsta o le kabineta, minsta langlango, lau whionga le sui funga fitalai, ia ma whaipule mamalu o le parlemeni. Ia o lo o su fo i a tātou paanga mai whafo, sui mai vaenga ese o le tātou tunu. Ia tainane le paia o Samoa ua poto i ona tūlanga whalupe. I le ava ma le whaaloalo e whaia o masui o le malo. E whaafeiloa i atu i lo o tō paia ma lo o tō mamalu. Ua mawhai ona tātou whaatasi e mōri mawina. Le whaalawi loa ina aloa ia. O le tātou taiala mo le lumanai manuia o Samoa. Ti lamo sa. Mo le tausanga whaale tupe lua whelua sifultasi lua fulua. Se o atu i le lua whelua fulima lua fuluono. Ia aile i whaias whamtalanga e whawhelua i whapito atu taitai o Sauninga. Ne sunga ia me pone. Whaftai mo le wheau fola. Ta ia laina ai ia le tātou mawhauwhaunga i le nei whaalau i loa tāua. Whaamanatu mai i a tātou, ia le alofa o le ri. Ia, o le mea tātou te itai, ia, pe o iona. Pe ua mana o iona e whaongale, maa no se o toa saa o le atua e whai eilo na whinangare. Ia, ia tātou mawhauwhau. Te ua tātou mana o fo i le nāmia. E whai le toa saa, e fufo ai le tele o whawhita auli o lo whengai me tātou. Whapitoa se whamatalanga whawheloa i tātou whai. 'Ia, ta'atia ia pa ia o le au nā le atua. Ia, ia tātou mawhauwhau. 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 Ia, ia tātou mawhau
A le sunga ia Melbourne, o le si ofisa lea o le malo, sa ngā lue i le mtanga aluenga o le tupe, o te manatua. Ai le i whamawai ma o atu i malua i lona wala awina. Se tasi le nei o au na ngā lue ma le whamaoni. Ia, mai ese lava i wala awina. Te lona e alu i malua o e le lavata o si tupe, teu tupe. Ia a le o vai atu, wa e toi oa ia i lo wala awina o le teu tupe. Ia, lau sunga le taitai, ese lava i le wala awina. A whapeo le awala lea, e tautu e ina e le ngā luenga le atua, ia mātou te talo, ia whamanuia le atua i le ngā luenga ma le tuwhinga. Ia, ona toi fo i mai ei lea i le tātou whalau iloa, o le nei lo minga. O lo o whailoa menino ai ta iala ma fuafuanga o lo ave i ai le whamuamua. Mo ngā ruenga atia e a Samoa mo le isi 5 tausanga whaare tupe o lumana. O le sini autu o le nei ta iala, ia whaanga wa aina ala ala whanga. Wha mausali le loto i whale, ma wha maite le whaatupula ia o le tamau aina. O le taunu unga o le nei wha moe moe. O le a whaata oto ai le ala ina ia ausia ai a tātou pa aina taulai. O le a turi matai ina ia tausia le nofo whaalafani, le saunga le mu, ma le saulotonga mō tangata uma. O loo woi tātou nei i teimi whaingatā, ele i tutupu mua. I le 2 tausanga taluai, na tātou mōli mawina le whaama ioti o loo a whiai lo langi atoa. Ma o loo whaua upea o nā whianga i le soifuanga, ma tupe maua au tātou tangata, ai maise o le tamao a inga o Samoa. O le ala lea ua mātou nauna wai e whaanga wa aina o tātou nuu ma la alafanga. Ina ia mawhai ai o na soifua, maola i nei tūlanga le mautonu o loo iai le laulangi, whaapea le whaonga ina te tau o awa noa e maua, e whaatupula ia ai o lātou ati nai. O se whanau ta inga o le whao Sofia maunai, le whaatupula ia o le te mau a inga i o tātou tangata. Ai peitai, e le mawhai o na ausia le nei whaamoe moe e tangata taitotasi. E mo mia le tātou ngā rurue so tau au i tutonu o nuu mawhioanga. O le whewhaso ai, male ngā rurue whaatasi, ai maise o le loto e tasi. E tāua tele i le nofo whealufani, male whaa soa ina o le manuia, i tutonu o tātou nuu mawhioanga. E mana o mia i le whainga whapaanga mālosi, a sui o vaenga maoti, ma tātou paanga mai whafo, o le tātou tu whatasi. E mawhai ei o na tātou whausia se ala, e a ngai le wha mausali ina, o le wha tupula ia, o le tamau ainga ngā whatauri maina. O le taiala le nei, ti lamo sa. O loo whaamatala mai, o loo whaamatala mai ai, taiala autu e 5. Mua, whaaleleia le atina enga, o le soifuanga lautele. 2, whaalautele ina o le tamau ainga, ma ngā whatauri maina. 3, saunga le mu, ma whaatuatua ina, o pūlenga lei. Lona wha, o le seo manga malupuipuia, ma suinga o le tau, ma le lona 5, tūlanga i ngā ruenga ale malo, māti na etitele. O taiala au tasi nei, key strategic outcomes, o loo whaamaio mai ai tūlanga i vaenga whaamuamua, key priority areas. Vaenga ua ave iai le whaataua
Ai maise, o taunu unga ua fuafuaina expected outcomes. O ati na e mo le soifuanga lautele o tangata, o loo pito I lunga, I le whaatatianga o tau mawhainga a le tātou malo, whaatasi ai ma le fausia ina o ala afua, e si itia ai anga waa, ma le tomai. Whaititia le tūlanga ma le ale o le soifuanga, ma le anga waa tutusa I awa noa e maua mai I le tātou malo. O nisi nei o maa whaavai, mo le tuli loa ina o le soifuanga whaafua loa. Ma lolo ina, ma le whaamalia ina. E whaalangolango tele lea I lunga o le whaalau tele ina, o le tamau aina, ma ia ngafa tauli maina. Ina ia, una ia ai le ola pe whaso ai, o manuia I tutonu o nuu mafio anga. A o tū maupea le tā ua o taunu unga o tātou ngāduenga. A o tā ua, le tā ua o le taunu unga o tātou ngāduenga. E tā ua fo I le sila tutoa I ai. Ia tātou filifilinga, ma whai unga I awala o le a tātou whaatino ina ai, mauia. E tuli matai ai le ausia o le tātou sini au tū. O le a mātou whaatau e nai le puipuia o ai a tatau o tangata. Whaamauti noa le tūlanga o le ame o tonu, ma le whaatuatu eina o pūlenga le lei. Whapea, ma le sa ilia o whainga whapaanga le lei, e mawai le manuia mo Samoa. O lotu maupea le tāua o le tūlanga I le whasao, ma le kawhitau li maina o le tūlanga I le si o si o manga. A wale le lei fausia o tūlanga mausali o le tātou si o si o manga. Whaatasi ai, ma le whaamalo sia o ala fua e mwhai ai o na tali atu, I suwinga o le tau. Whaapea le pūlea ina le lei, ma le mataitu ina, o whaalave mātu ia. I leo ngatasi ai manei fuafuanga. O le asilisila tuto ale malo. Ina ia langolango ina, ma whaama ite ina ni ati na e ngā ruenga te tele ia ngā whatia. Mausali le tali atu I le swinga o le tau. Ma ia mataitu ina le lei nei a seta te tele. Ina ia fausia se whaavae malosi. E tuli lo ai ati na e te tele ngā whatauri maina. I le au te lenga, o ngā ruenga whaatino le malo, o le a lima taita ina lea I lana tautinonga e au fiai, mua, wha lau I loa, mauna ia se lumanai, e anga wa atutusa, ngā whatauri maina, ma saunga lemu, e wha avae I lo tātou talitonunga, I le tāua o le whaaitu au, le whaaloalo, ia au fia tangata uma, ma matafa ioi, e le ngata mo le isi tangata, a o le tātou si o manga. Lona lua, whaatino whainga whaavae, e amana ia matali atu I mana onga, ma avanoa mo tātou tangata, ma si iti ai le tūlanga mausali o nuu mafio anga, I tonu o le tunu. Tolu, ia malupui le lei tūlanga I tūla fono, ma tausisia ia te taua tangata uma, ma lo la tau saulatonga. Lona le wha malusia, ma malupui tātou tūlanga tau tūla fono, mō pūlenga le lei, wha le malo. Ina ia mauti noa, o lo tāle whea ngai, ma le aunga tonu, na whātu wai, ai maise o le atoanga o ngā luenga whai, e tali atu I tangata uma, o lo o lala papa au I to tonu o Samoa. Lona lima,
Ia whaatupula ia. Le whaalau te leina o se tamau ainga. E ngā whatauli maina ma mausali. Ina ia mawhai o na tali atu i awhianga e ono tula i mai. I le lalulangi. Ai maise o whawhita uli malu i tau. I to tonu lava o le tātou atunu. O le a mataitu ina ma ilo le lei. Le whangasolonga o tātou ngā luenga, whaatasi ai matulanga, i le ngā lulu e whaatasi ai ma tātou vaenga ma oti uma. Ai maise o tātou paanga, o le a nafa, ma le whaatino ina o ne ngā luenga. Ua te le se whaamanuia ina, o le tātou taiala le nei. Sa maua mai whaatala noanga sa whaatino ina ma le atunu. I lona whaatinonga, ma taituina, ma ngā luenga i le toe lauliliwina. Ma o le a whaavae ma whaamoe tele i le whaangasolonga o whaatala noanga. Ma o le a whaonga ina mai ai, le tātou whaataitainga o vaenga maoti, o loo iei nei, mo fuafuanga tauati nai. I le tātou fōlaunga, e tuli loa ina ai le ausia ina o taunu unga o loo mai o i o mai tutonu o le neita i ala. E eile manatu o le mea mautinoa. O le a tātou whea ngai pēr ma le tau ma whaafita au. Ma taimi e tupu ai le le mautonu. Ai peitai, ona o le whaasino manga le tangata i le whewhaso ai o tiute tau ave ma ati nai. O le tātou pulu lima, ma tuu whaatasi o tātou loto, e tāpasa ai le whaafueina le lei o le tātou ta iala mo le luma nai manuia o Samoa. E le tau mate i le ete, le mauti noa o le whaafai le leina, ma le siitia ina o le nofo whealo fani, le sao le tonga, ma le saonga le mu, mo tangata uma. Ia, a vea le nei awa noa tāua. E momoli atu ai le anganga o le whaafitai, ma le whaanga e tia. Ia tātou paanga uma lava sa mawhai o na fisoasoani i sose awala. Mo le tāpena ina ma le fausia ina o le nei taiala. E au fia ia tātou paanga o lo whai masui, o nuu mafio anga, o pisinisi ma vaenga tū ma oti. Whaalapo tonga o nuu mafio anga. Whaalapo tonga tu maoti. Pa anga mai fafo. Ia whaatasi ai ma mata ngā luenga. Whaalapo tonga uma ale malo. O te whaafitai atu, lo o tau tua, ma le langolongo sua. E le ngata i le tu whaatasia o le neita i ala fou. Ai o le whaatinoina o ngā luenga, a wā le taunu unga o ta iala au tū, ale atu nuu, ua tuana i atu. O le mātou te talo, o le awha awa upea le tātou ngā lurue, so tau au, ma le whalanglangu ai. Ina ia mauti noa le ala tātou te malanga whaatasi ai. A wā se lumana i manuia, mo tangata uma o Samoa. O lea o te tuina atuai le nei fuafuanga, ale malo ua whaingoina. O le taiala mo le lumanai manuia o Samoa, luafe lua tasi lua, i le luafe lima lua ono, mo le whaongaina e tangata uma. Reverend Melipone Isara, Honourable Ministers, Speaker and Members of Parliament, members of the Diplomatic Corps, representatives of national stakeholders, ladies and gentlemen. On behalf of the government, it is a great honor to welcome you all to this occasion, marking the launch of the Pathway for the Development of Samoa, PDS, for the period financial year 2021-22 to 25-26. This document provides the priorities that will shape Samoa's development
for the next 5 years. The national plan speaks to one central theme: to empower communities, build resilience, and inspire growth. Realization of this commitment will pave the way for the achievement of our longer-term vision of fostering social harmony, safety, and freedom for all. We live in unprecedented times. Over the last 2 years, we have all witnessed a global pandemic, one that continues to affect the lives and livelihoods of our people, as well as Samoa's economy. Therefore, we are more committed than ever to empowering our communities so that they can cope with the uncertainties of today's world and make the most of the opportunities as they arise. Our ambition is to inspire and instill growth among all our people. But people cannot achieve this alone. Change for the better requires wide community engagement. Meaningful collaboration and local ownership are crucial to social harmony and shared prosperity within our communities. It requires strong partnerships amongst all our sector stakeholders and our development partners. Together, we can forge a pathway towards sustainable growth and resilience. The PDS describes 5 key strategic outcomes: improved social development, diversified and sustainable economy, security and trusted government, secured environment and climate change, and structured public works and infrastructure. Each key strategic outcome contains a range of key priority areas, commitments, and expected outcomes. Social development sits at the forefront of our national efforts, and our government will forge ahead with measures to build capacities, minimize vulnerabilities, and provide equal access to opportunities. These building blocks for the pursuit of long, healthy, and fulfilling lives depend on there being a sustainable and diversified economy that promotes shared prosperity for and within our communities. While outcomes matter, how we choose to pursue those outcomes is equally as important. We will therefore protect people's rights, ensure the integrity of governance systems, and secure partnerships that can benefit Samoa. Environmental conservation and sustainability remain crucial in building resilience, and we will strengthen measures towards climate change mitigation, adaptation, and disaster risk management. In parallel, we will invest in affordable, resilient, and well-maintained infrastructure, so providing the platform upon which overall sustainable development can be pursued. In summary, the government's actions will be guided by a commitment to, firstly, to promote a more equitable, sustainable, and peaceful future based on our common values of fairness, respect, inclusivity, and responsibility, both for one another and for our natural resources. Secondly, implement policies that are responsive to local needs and opportunities and which strengthen our nation's resilience. Third, to safeguard the rule of law and uphold human rights
and fundamental freedoms. Fourthly, to strengthen and safeguard our legal and governmental institutions, ensuring that they are fit for purpose and accountable to all those who live in Samoa. And lastly, to cultivate a diversified economy that is sustainable and resilient to global, national, and local pressures. We will monitor and evaluate our progress in collaboration with our sectors and implementing agencies. As the PDS has benefited from extensive national consultations, its implementation, monitoring, and consequent reviews will also be founded on highly consultative processes and will draw upon the existing sector-wide approach to development planning. Our journey towards the achievement of the outcomes stipulated in this plan, we will without doubt be met with challenges and moments of uncertainty. However, as a people bound by a shared responsibility for development, our collective commitment to the careful navigation of the roadmap that is the pathway for the development of Samoa will indeed foster social harmony, freedom, and safety for all. I would like to express my gratitude and acknowledge all who have contributed to the development of this document. These include all stakeholders representing village communities, the private sector, civil society, NGOs, development partners, and government institutions. I commend all your efforts and generous support to not only the formulation of this new PDS, but also for the execution of the preceding national priorities. We are confident our collaboration will continue to pave a greater future for the people of Samoa. Lastly, I commend our national plan, now called Pathway for the Development of Samoa, 2021-22 to 2025-26, to you all. Soifua Maimanuia. Ia la ofia e ape atu mai se si tātou pati le fa. Ta ia ni la unga matangu fie, fionga ili kumaitai pālemia. Leo mautu atu so tau mtu pālepala. E ale wha moe moe o le nei asu. I saunga anga matangu fie le fionga ili pālemia o Samoa, lau fionga fia me na omi mta afa. I saunga whamanuia le atua i lau fionga, wale taitaina o le saa o Samoa. Malo whaafitai lau fionga. E tu sai mal por kalame, la vanole nei e tu ina atu i la fionga le minista o tupe. Lau fionga mulipola ana rosa ale mulio, muli o tina lo ia o lipine, e tala lo ia ele whalau i lo ina o le taiala muli lumnai o Samoa.
Ma le whaamoe ina ia awa le avea o na o se tusi o mafufonga. Ai ia avea o se tusi. Ia avea ma aina taula. O se whaamanatu mea. O se tawhaamanu. O se whaamaite o se tawhaamanu. Ai o mea pito siri o na tāua. Ia tupu. Ia tino mai. Ma ia ai o na taulu uma. Ia ausia te manai manuia o tamata uma o Samoa. Wai patino ina ni mafofon. O le tau o tatou. A mata mai a fia mata mai tai pale mia palan kabineta. O matana le na uma. O tatou paana o wana le mai. O tamata nu. O taata pai kisinisi tumaoti. O tamata uma o Samoa. Ia, o le manuela le o tuina mai. Ia, o le otina le hipini. Ia, o le whailonga. O le atoanga le nā o mawhawhamu. Ai, o le tipi ina mai. Tulowe mana. Ma le whailini ina. Ma waka ina. O loo momori atu waise pe auta mori. Ele mawhai o atino le mawhawhanga rana tate. Se ilonga o whaamayo iyo. Iyo na vae malaiti. Ele tato kotu ye lima. Ia o te wala au whaalawa atu. Ila fio ma te matakani mia mani kapeleti. Ia fifio ma mai. Ia wa uma matakina. Uma kako e ako te mea. Tato te oti awa. Ia tato lipini. A mata e tato te ia. Ma whaalawa. Sui fonga te tarai, le pai atu e leo. Ta'au mai o fonga te tarai. Le whāu ma te ruhu. Ke mai? Loko, tāte na ua, tātou te rau. Ana le mai ali ni fa mo tasi lua ton. Tātou taiala, mo tātou umalava o inei. Ma le awhapea foi on tui nātu I lunga le tātou penga tawhailangi. Mo so se isi lava e mawhai ona lātou whaongaina le tātou taiala. E manatu tā ofia tu saima le tātou pōkalame, mai ai I le tātou pōkalame aloa ia. A tātou tele I whatinoina le poina le tātou wata I luma nei. Matali le whaaloalo e ala I se whamalo stino mama. Ia vealo leo vai vai e whai mafonga tau molimoli ala whionga le ministau tupe. Mo le toile nganga whaftai lau sunga le whawhiangainga. Na o whionga le tamai tai pāle mia. Whionga le ministau kāpeneta. Na o whionga le sui whongwhitalai. Ma le malo sui whaipule uma le tātou whatasi ai nei. Ai ale ma malo Samoa poto poto ono le tātou whamoe moe.
whaftai a whio mai. Tasi o mātou leo, se taimi o iluma, tu amalfua ma tala while lii, muri au loa ina le atua le toi tali watu o tō fionga i o tō tiute, ma whaiva, o toi o le nei aso. Whalau e le atua ala, e tini tau nuu i ofisa, a inga e ka le sia whapea manu, ai a tele a tili ai pele vi ingo le atua. Ni wala lupe le nei tu, ia lange male fionga te mai tai minista o tupe, whapela u whainga luenga atoa, ia maua pea, fo ile soifua, maleola. Whaua i pele au nanga le whatua o ia. Wat fo ile, malu i poenga i au tau whinangalo, ka iei se upu o sala, se ngana fo upau papa i lau whafongang. Malu i ave i whale i au tau whinangalo, wa e poto lava tau tai, a le atua liu o lona wa. Thank you, distinguished guests and ladies and gentlemen, for your presence. We have now come to the end of our program today. Our team will be giving out 1 copy each of our pathway for the development of Samoa for everyone here today. And we will also have it on our Ministry of Finance website as well for everyone and anyone to use. Before our group photo to be taken up here on stage and enjoying light refreshments, I would like to take this opportunity on behalf of the Honorable Minister of Finance to express our sincere gratitude to Reverend Melipone Isara, Honorable Prime Minister, Cabinet Ministers and Associate Ministers, Deputy Speaker of Parliament and all members of Parliament, members of our diplomatic corps, and all distinguished guests gathered here today. Thank you again for joining us in this very important occasion. As we leave here today, may the Lord's protection and guidance be upon you all, and whatever role in whichever area you have been called to serve, may it be all done for His glory. Ladies and gentlemen, I wish you all well for the remainder of today, and may you all have a blessed and a safe weekend ahead. Whaftai tu manuia le nei aso.